Yes. Okay. One day ni ono no abusuan na se ba bia wotie no. Wale ade in spiritual way. Enu ti no bi ono ti se ne dan na wotim no. Kwadwo air condition wo ho. Wa pra ho kra ne ode prayer fa ho nyina de ayi ye friend say ye de fa si ni nyina. Eso still obepie bia na ntinta achichira na safa nani. Obeya so hunu ba bi efire. Enye pebre no aka say at times kwadwo edu pebre be say na sententa bi kitimi ni na. Omo shishija ebinio eso still wo face say. Enu ti ma man 40 say entinta no eye abaifo cable. I say omo ayi line ya omo de faso enya nkutamudi. That's on telephone line no. And he said when I go fie ni bi crime man information true sir and neighbor ina also to me information because I didn't know connect oye hu ne nyina na obodia e be connected say where and just say 10 years sir entintane wo ho a mo say entintane wo ho a ho na from kakra bi fa no pe na ebonku e kosi na izo ka 17 20 entida na e de na wa ka so odware wi wa bibia wi ah u pie pe bo say entintane chicho umatwa ni pa be say me ensan nan obi a be fa obi unko akofa apentintane be chicho na se kobasa na edan na wutimu no se entintan dos mo a e connection bi oyo ye kan ye won tintan ya obuhu ani ye wo de untimi fo wani hunu okay le mo wo ha sentintan achichiro obi se unhunu tintan no but unya feelings ni se ade na asa achichiro ai sentintan but ubaya unhunu ye won tintan sensa down just in unhunu and do wani be hu se tintan ni and ye bi wo kra na efi bi anase bi dan e pretty much but wo de sunsun wo de dey connect e ja tia so bu out say entinta ah me hwe so ase entinta afa me but uba ya so kodwo nhunu entinta dia eno ho asem ne ka so that e basa no hu no e basa pe no say no me information me free akọ ye me information me ko e je nne pinpan be gina so ayew kodwo won say obi a onye odefo be ifo hanana ba ifo hawo depi say ono ay say pintoa hwe ni wa rere beba na momo no wo sa nipa no wo mi so ye bosume nkun nipa but wo no so okun ana so say wa say wonye hwe koyo ai say me tie ya mini ball boy ye ball kwa ball ato me ni ma Christian na say asambojan ma drive asamwa san oba ma yin ma biti sule munta ma biti onyina ma ko shegu a koyo say nwanwa the doctor oni ball with me drive san ko fuina but obiti say bia nani ana say bia Asian no friend say sir Messi any Ronaldo mo o say say mo drive sa ma ke Asian ni sankofo ya enye news enya nwanwa cause omo ni ball bo madwuma no no la say me amiti o ya me ni minatri me ko drive sankofo nyina ko shegu a e be show mienu abrofo kra be fa news so ejini e ka no sa na we no so tie esan say nipa no ono ya ade ya odeni ni dina mawo sana be fo ye o made na se empempi no dodo na ta gira sa susum tinta na wo kano so pa oh yes eno ne ye mo che ya kan nyina ye adwum se no information dey pa free nchen we yes as and tinta oh ko you say dey make say ya unhunu ade no but you have the feelings ada so ni ma na obi bia na ebi wa be so be say as o so be fa so be nya feelings kakra wo so but mo na shire nya ade bi o say ketima onya sa feelings no ebe ne brebe na omuta to sa tinta no susu very good normally no nya na tatie pan say upia no pa be tambe be ya no pa setem bia di pie no say ade setting ya set ya ma say o trap no o say ade ne faw edu trap no a ebe faw ejuma say basa na ade a wo kwakoye bi o mo di ka say ni nyina ma ne wo kwa information ko edane mu nyina no oh yes no be ye bia information ko information ko no mo nya license say na wo pia koye ni ase no ho ama ejuma so be ko say abaye ni papa kura ka cheme say waje awale atu ejimi mfa ehu ana mmra meje me list aso meduru ya ne papa so ozi kana asem kwa say onyame kro be didi mate me kura me ntiase wa so na aka say me mmra papa ne nsem sisi so sa wa na aka say siga wo de be mame afere mi wo kura ka so ene ya brand na me kura me ko ba bi ejimi so me ba se ne ba benya wa ko ba bi akọ afere mi ba ya asa na kura wo ka no asa kura unnim nimpo yes obi timi obi kan asem of course me eno me ndu nkomo I'm calling me dim komo kura na shem time says oh ade eno we refi
eno amene udi nkomo bia kama me kura sei okura na shatare sei ampa eno ade na me shatare blue mpabo na kan na me hye me kasa me no kura no na me wie buru ne mo se me kacho se ya babaji scan ne dia me nkai me no wani sanko na so mo apa ne fa foforo ono mo di nkomo ni na but eduru ba bia ye mo na yes kasa na o se bana wo so ne de won kansa enu so ntina ho na se India de wo kan na ka kamye sa ko ya de bi se abribia wo ho a yesuma se mo nko kwaku mensa ho kofi fini nsemu hwe adwa manu ni nsemu hwe nye oye yade chen kwa koye ni nyina so mfanse no ma ejam ka jo se omo no nye obi a no mpeso mse no sebe aso sebe nya no so okoko sei sorry o nyina boso nkroma de okose obi abusua nu wo hyeda nya obi a o de ase yise bia afesun ana bibisi na busuafo ba na ohoro mo ka ni ojejeje o mo baga sai ni pa mo kunkura o ma bregu enya achievement ijam ka jo se me se Sulemu ntale me drevuna enye nwanwa nemom no esien what do you call it Messi wo dre nwanwa me dre na nwanwa go Messi kina enye nwanwa ejo ono so no sebi okokun nipa bi se ya ana wasena krabo nemom nipa tituru abusua nu nipa wodin odefo bibisa ene wasena no say yes ampa onye bibia ede odidima nipa bi di eno sa no ye bebo na baso o ne oye wo sampa wotima hawe o se ba ye normal na friends na life I just say apostle ne notorious and robber bi adi esie no ma defeating o se nkunim dia mafie odibem say akoye stubborn pa ye nya no yi mo ejo so mo target a de bo mo be fa yem hie beba yem hie na eba no ene make mo true no eye kese wona mpɛ mo so de be affect mo so abusua no mo simbofo no mo tu na kojo simbofo ye tu a na dodo mi use ye wi dum pa na ye wi ade de ko she dodo mo na sia kese na ho no abobom na saa sine tutu a kojo be de no awe ya nwisa de o ye sia wo ye nim ya nwisa na she dodo mi dodo je simbofo no eno no sunsun fam se ko ba se santenten wuken ekekere wa eye enabi te se bosume baako mienu miensa bi ansa na hwasa to anas wan kwentima nkwa na nyina obetimi ka se me bosume miensa bosume nani mi bia na sententen akekere me etimi fom anim etimi yemi se ho ana ade mu agoba 3-4 days na san kan ho ebe osa eye se esa ubi bia the more na eye osa na ade echi na de esa ubi bia wo ye bia na ese ebi wo ya de wo ye obi kura oton ade a ukodwum kura na kokrum kura kwakotare wotu se eno obi catch yourself ma bia obai na film man kura na semye me ya o se okọ kentamponi ye teaching am go for bayre and the school be principal accountant catches omre school no emu ene bayre into no mkeka na price no into oba ya pe no tutu amika kope o say quick credit o say quick loan okope bi no ogiye e ro ko fa ne nko nya ife okofa ne ma no oba na ofre principal no principal ka say onu number we oni ma bi number ni free principal you na school say me my bar office kwan wo be di nko uru a office a table sia we di say we say flower we say da also chere na chere clock nyina say ne o kan de sa be pere my office nyina ate but me ne hunhia say ura ne ahwaro say there bi ne obeturo me ka che dropping akọ school no oturo me ga o che dropping o de dropping ne kokoduru ko na dropping na sanse no si no sa fa pragia okokoduru ya o che ne chief what say onu say bi obekai no oto na ma no hwe no so hwe nanim o say abrante wa betan da ra on ka wasem kwa so oh chief ada we refi mi ana mimi ni pass me say eni ma kwakofo ni nyina aba begum mi fie ana me pa che say mo e house ana say me family school ana me fa konye fa ti me bu se wansa da me di ka fra o telephone so o so nim me ti na me say be ni pa ne doors ene so azanfo no bi aba ti bi ana ti sa me an me ba ti say me ba ye nti ma ba was still on kai kwadwo niam wo de fa he ene ho ka
of a to grow a man female. Oh, and yet the crack in maybe 1 man on it. No brain cacano did try, and what must have back to us. Tis a Sunday man is said you were cheer, especially in 10 time. A idea before you should connect information about those they want to spoil. What I say? Yeah. One person almost say, or more decide connecting. What's the question? See, I know. We person who didn't know baby I was here. Say it's a telephone. yeah. Or better, me here no do now him for a member. Oh, fine, go home team, go KUMAWOOD TV. I want you to say. Or buy a babeto. That's where your phone and throw better what my contact you. It doesn't see your way, sir. Or move you soon a free thread. I send a mobile phone credit, Ebaso. I send a telephone credit, Ebaso. It's the idea by phone use you. I check. Anna, we are not so free more. Or more as our idea of Moye. Ah, and yeah, what do you call it? Intentano. No more than say. Omuti ewo komo faso frɛ okra enu di mo say chance wo ho a otiwa so de kwamia mo say voice pa familiar voice timi frɛ yeah na advice no ma atie fo ne ahwefo no say unknown unknown voice sa voice ne voice a e voice a wonim titu anajo yes it will not touch na yes ara say biom so enyu to so timi ba time bia otiwa ne din aba kodwo show prekope sira ne so be si aba na say abibi tu obi ne wo tie ma pemwa enu ntina wa wi otimi gi so cause ntimu na no be den eba prekope it is also no unia obambo bia o be say ho anu agi so that's a hono kra ne ye frɛ no o gi so wa connect o ya frɛ kra no wa som activate to wo gi so pe na so say o take voice sa no a o so say hwania o be hwan na frɛ no what was so sa on te hwe o sa anye yi miss call wrong call ntema bi nemom no o say the friend be si aba no ese obi a wonim no no ben wo o fa sa voice no no dey afro mo say we are no agi so yes pa chon wan agi so we are connected e tada obi kura timi kas a mo say say wo frɛ me na di na mamaye ma no sa no mo ye o madwuma o mo means ni bebre o so o makosu o mo won semoni hu nyansa o mo semoni hu nimdie enu tire ye better say otiwa otimi purify ho otimi bo ho ban sa se oni mo self no wo ye e dia o say e ya make us o try tentan no amfa o try we amfa sa na tire dey one try say o be frɛ okra ye o de o go gina hwehwem afro no wa wo pia ene wo ana re o ne sunsun no o be frɛ na say the friend be si aba no edunyame o anya very careful na ahobambo eni hu a wo ye den ba gi so na no India ekoba se tie frɛ nipa ne kra na eno no ekoye nkomodie etoto okra na no ebusa se de na wo okra kosi okra ya de na wo ye se ofrɛ wo a na wonya gi so wie yes but yes hwan wo be hwan obi enfim oh ade gram se sare me an madwen so ni afrɛ ofrɛ wo pa connect wo edu onya wo se wie pe no person odidi obi odibedi o person odi connect wo so awari go yare owuo accident kwanhia or how atete amane o person odi to so onya voice ni connect ya pe onya wo ye ho adwuma as a bluetooth app no apeke but ne say wanyi so dia anya adwuma activate so o voice no senka wo beje so wo je so na connect but also obody kwabra sana ne adenbo eba dindindin kakra ti se be si aba no wo adwuma so ade bibi asene se nto be asene bibi tu obi ohuna ase out of fear na say open one or they afre they make am say tiefo ni ahwefo tene mepe eti likely say ahobabo ni ho a wo beje so wo je so apena connect activate ofre obiem wo be na hwan ya ba bianam bia wo hu kodwom be se me hwese oho ana wo ma share flash wo yi no wo so pick ya be hello you say people akoma na pick ko onya hello edu pick ya hello we ya hello no pe no so wa so ka hello ni be wo akate o phone be so click o pick ya yes hello one ye kwe
na mo frame afa o so adum no e de ne nsabi no aka samfo ya connect o sana sunsun de no wa dwene maso se wa dwene maso voice ne betima but say eni bia onim nipa bia onim no na se si ba no wale se kojo ti ho kojo sana voice ne ba se me te menim wo ne se ye India de frame me ka se India na me chance eni ne ba sa we are India cross te waje so na me kai that's waje so because ebia nko na wo dem ha me nkra o se me ba ha ana wo meto me ha udi se ha nso awo no me meti ahema kokoben ebia so wo adum no kra area na wo kwa me ne wo hia oda na me kojo sanebo wo se but se ne bibi tugo na nipa ne enfra pem wa bi so dia se eti ni yen so ka se wanya e wanye so mo wanya wo twetwe wani mo na ka se edini ebabra se India aje so yanya edi me voice na aba ana wa correct say hu say me voice no aje voice ne so what you say edi oje voice ne so wanye so ba hello ba aje voice ne so ba me din nja ya adwuma ma connect o ma connect o edi an so ye kwan a omo fa so etimi ha nipa enye tentan efiti edwoda edi kosi sa kwasi ada 7 days enanso sa edanimu nyina no abribia timi koso anase ye woda ba ku ya sa de ta koso pa de nipa kojo when it come to spiritualities na yani e kan na ebi mo ntiase otufo yakopon kra o ye sunsum ne ho ndi asum no sunsum ene no kware mo nti se sunsum asam ne e kan ye nsem bia ye hu kojo ye tie se ye na obi apia firi hanma aba ekuta kontimba ne ade a what you say ye be so oba ndi esu ebetima so ya pede akwan de hia no but here is the case nipa no wa bia punu sunsum oba be mia omira umfo ni timi hu no eno anso o mia omire no de akọ se ko the law court deal with evidence and not any ordinary evidence but concrete evidence evidence here a hold water evidence mu ye du avina ko be papa judge ono a nso o mia me call me so o mia me onyini evidence we ne was any pan who piece na okuta akwan de ba na so to self defense defend here and you to say ade no eye adwuma because court asem yenka sunsun samo kwasem enu ntino ote wa mentan ma asem ne nto ansa ansa na wadwuma asen ansa na waware agu ansa na nyema bebre ato nkwajo se wo hwe a akura wo mu ya sansem ne eke atuni pa bebre minimo obi a okwakoya ifro ni sisi na wie etwi nua ma etwi eno ma ba mfuza mfuza makeup si ya twi ni kwajo correct one kwajo makeup si de mo nkwa nche ma minua ma mo mfanye so obi hu nya fa kura na basa ahofe no oye ya makeup si no ahofe na ko che obetwi ahofe ni nyina dia beba what you say na ka emme ma so ye makeup ka mo se yeso so sa ye hofe ba mo eji unu se sa de no o twi makeup fe kama eji wo kwa pe uzo mo se do mo kwa ye de veil ana mo friend say le veil se de kata nanim na etitem kete kojo o mu si free can mo kwa sore dem mo wo se veil ni mu ntinta etima fa nanim na eduru ba bia ma obie oba nanim se o yira obie veil no se hwese ye ono a obie ya o se da bi nya ono mo aboni din enyo ono a koyo ni 2-3 days 4 days nko ayi from baba okokora ma omo wi wo mo ho no aka wi omo yo say still onwe hwe ono a ayo na aje afina asem na ye nwanwa ahuhu edim kwase na be ma ni wo fa ni mamye ayo no ma ho make no asati dwa ni coat na to be yese oh yeah say me obu ase ye adwuma mi wo ho sisi oba be wedding ndi ade memene da no enafo bi besra no mu di nkomo ndi o oh me kra metiti e kuma ni nkan o me enten na handkerchief bi wa ndi aso o sima handkerchief no hu ya say ase ententai afos no ententai de free to o ye na nim se kwadwo no an na ni efra ani fra ni yare bebre okun e fa ye ententai no de soma ententai nya de egu na bomfia India empempi oda sani bia furuma ehya busuam
nye wo kan dododo na ta koso no se busua pote pa nsanimu a apotisi 40 million so simple sa esel kwajo adam di kan no wo fie ni beton wa ma bontin su ni o ti ase se si e me no tie so bi pew woni mu fie kwan ebere okasa krofon kotetew enya adwuma obi pew aye obone a obede wo sa ha na awa na ohun ne mo fie ni bi na betima to information nyina ma no kwajo odi agro wa ha okoto dam wa ha okoto spa wa ha okobon komo wa ha okoyese wa ha okodware wa ha obema information anti obi bia kura no obi o ma pere nyina kura no edi obi o pese odi ubone hye no obefa obaka otima akotete o sa bia no so ade ase enu ntini se fie ni amamu a ebe de sa bontini betime nya information nyina direct na se potesu di benya wa efie ni ka ho direct efie ni ka ho direct ne mo se fie nsa ni mu dia enya adwuma sa no ne tiene se ofa sa channel ne dia sa na o se ba ne obo ofa sa channel ne mom obefa agwalagwa na se tukwei agwalagwa ni tukwei ni de ondo mu ni asem ofa no fie no ade a o ni mu be bi agina yes provided say wudi no onza agwalagwa ni tukwei ebu ana ye mpane ana mo powder bi say no de aguso no de mpane na aguso no aka ncha kire mpane no asoma se mra wo so okay ejuma say sa agwalagwa no obu otu asene kakapra kam na otitia na se ho aso a wa be meet me say na adwo no oh ari kra say kakape e wa na science oh enu ana nya ohwibio acha 3 days na asa malaria fever baba ba ko si fever na echo na malaria na echo fever ni nyina ade so ya ne kro e ko hospital ni awon pane ni atwona drama no abenum na ho ato e be say dia na dasa 1 week no ni yare na sa aka no never started jinhini no jinhini no tena no hwe ba bi obetuma afa be di wawu ndo we start say ye adwe say mpane no e be gu ye ma na start etwe ho moja na atwe ho nsuo wo hye be ko hospital doctor be ya hu yare kro obe ya wo so fun ana wo fon wo so tia na ete aduane kura wo ntimi ni obo so e ba so ntimi di die otimi nso but still eti ba say na wo so hu say no say that this go enye kwa ono de na mche so ono de onfan one de onama bonten ono kura sa agbalagba ni tuke so oba ofie a ofe u gate pe no onfa gate ya bie onfa ho obehuri fence wo sa no mo life tie enu ntiro bitimi ji obi yire no oto na du akun obi timi tu obi adukun waje ne fie ono ati se fie ne nya ne dia obi betimi atu aduro akun esa se osika no ho obeso de be ma ho edi ebasa dia e wo channels ni bebre ni pa betuma fa so ediwo enu nti eni kwa sa otena ho ko hwe india doctor kira kwa e wo kuma sa hima kokomi 18 e de ye ya wada fie da memene da na kosia tumi nya ho bank so nko mfa ma ho ko yo se e basika sem so a odi pa no na tifie adabia ba wanyi se ukokrom bi obema ne wade obo so ne na tikrum de bia wo kodwo be ma na tun asema si to se breme ane na wo de ontimi nkonkoto onko opa ye wade ma me bi oba me nchen ehwe ne sa odidwo manso takrasi kaza ma de se na yesesi na se doctor no kure ba oba nyina ne se wo disika kokuru sika na kwa akoyira won ti ase tuna ba but doctor sa pepe na bai ana se ma me no o ma mi won kai asem usika weka usika ira to so be for na say 3 times the doctor no kure wonu say ombaza so mo boy refie guso on kai ma mi bi say o kodwa bia o ba kuma za betoto ne ma kwa wonu ma me ne to ade kro na ma me no wa mane o mane bia so sika ne ira so a wo farinti na do si apabusi na do sika chi na ofa bia bre mi wa so hye na fa ne ma dodo bia o eso ma me no wo ne oni mu nyina o kro ba so na we Krona be 1 man no another town. If I say the same area vicinity na mo. Ezo ma me no onfa ne ma nchen. Ezo ma me na ye japade chen me bo ana. But doctor no kre. Me kra me ntia me ahye me man so ne wiwi ame. Ma me no me ni nya na ye adwuma. Me wo manim o scam the family ma chen ma no. Ezo ma me na japade a wa ye no. Doctor me nye bi.
koyo e wo baby bebre obi no bi ye adwuma baako obetwe no se galamse no mo ye se ye adwa no mu di se eye mo akwa no mo nye se eye afu no mo ye so mo koposu omo kwa yenfa woni ne beko hwe me ye nkrofo bi wo mankesi man ayen fomo yi se ne yonko omo ko epono so no mo ba na omo ya na etine ho adwuma se ne net na wo ye ho adwuma nyina no oba no de ne nsa afa aduro aka ne nsa no be so na etime ye ho adwuma pampa na oboa nipa ni so ye pa oboa no ba no wo senior ma omo be ko deep as wonya na mma as wonu awe woni na ano wa enam obakiro ye mbehyo eni nyina ntwema enti ntwema ne ni fa ako ebi omo moto aduane nyinara ebi wom moto aduane nyina omo ya bi wodi za smesi aduane oh choba ya wo ye di o ye pa kojo e kanko a etoda adeche edisa di wiba se obecho obi ade etimi gina so de ye se ne wo kan anaso bi so beche wade etimi gina so de ye se de wo mebre enti kamera ho ya na bikase omo ya in front badi ntuo no eyeso bi wo bi o enka nyese obejo obi asika se wo to obadi ana wo ye obo kwa ware na wo ware na ene ya sika no de bro kwa ye ho ne ma dise wani amre nya sofu bi owo ani amra nwampa ye nguso a ga na one ne ware na mo dom ho fefi ma no one ne ware ba afia pa cha 1 week oboa na sade ne kutia wo o ka aboa no aka 72 obeka se bi oba na emu ade na se no ma bi na ya wani e tia sa weza akora bi wa ye to ne dia na gigi scan na akora akora bi yankopon bo no defo pa obi diska baba be shema bra akora no ato akora na nimo nyam de akoma ne ba na ne nana ti sa dia ne kojo ke betimi a wodi e ne oba ye wi a ma ye to collection kra ma akora no wurere obi anko ne baby onyo so enye sa so a ogigi scan no ye sika no adwuma yie ansana bia de beto bia ma akora no wa de beto bia ma ho anaso be wiso wiso nyesa akwadwo e be ba be brem abrabo ase na ko bia de no bi ware a wo ye na dwuma ogi ni pay bibia ekoso na kwadwo afere o wale wie ya ani na nu na nsa oba ne bad luck oba ne nye bad luck e bia me kaso oba ko ne twempra ba mfie me no mfie me nsa wa hu bida ene bo dwuma course na hu ni se gede me ne twempra na me ni bi se me ne na twempra na ayeye dia ma me nware no nwane bebo ma brabo sunsun ye mo na me wale ni wie ye ne ne dane ye kwhye no bia koso baabi sai skala jijini de mo ye very careful aware egu ene ma ese ene ma ye se koyo fa ne hwa ne abusia tablet India spiritual doctor ene wode gusu awohwe numbers ne miensa fa mu ba ko enche be sorry ye sorry pe no for India ko mo bi obia no to boase na wonini wo hawo no se susum ana se honama ni nyina no chichirum pa kire no ne tuwa na monko pi ma kokobin 80 mu India no betra se one on one na afi wo hawo no hwe no ma agua pam edi amaw ye kasai ebi a wodie no anima koyie but e wo se wo ho ban ho babo e ade wunya sanse wo hwa ebrebia bi ni India bedi nkomo bia o ka no de babo kakra ba be wuram na se e ade wunya pa wuti asi nko ade se wadwuma wabusua anase wajapade bi obetimi abɔ ho ba anase wankasa mu obetimi abɔ ho ba meso India spiritual doctor and American fo ediama ho honam fam yade ahodo bebrebe na adoko nipa dodo na ene aye o happy wadwene ntimi kwa wagyingyina ntimi enko meso ene yi eye adombre wo hia India spiritual doctor say it say stroke bema afon aye ketekete utimi fa nya hwe gonorrhea enyawo uyam ekuraba uyam ubema afom aye ketekete woni eta hawo usisi eta hawo meso ye India spiritual doctor na mekanfo ediama pa wonam na tatutu oda aji woni sana ade ache meso ko India spiritual doctor obehwe no abo pa ma ebietwa ko ye ediama wo ye nipa sebe wonum ewonka wamotum wonka wonam ni dua na nkasa ewonka bonche wa hema kokobi 80 mu India spiritual doctor obehwe no abo pa diabetes na sanso na blood pressure ha wadwene ana se fibroid emfa ho se sua anase eso ni nyina ye India spiritual doctor for ni kire mu ho bibia be koye ede amount ebia ka se sunsun fam wo maame wo papa wo fa wo nua ba bi etwea de ewo so sunsun ani ato ede amount me sra abusua mo fa bo de hyere ko pia na kokoben 80 mu India spiritual doctor obehwe na waboa odi aduro ebeka sa nipa no na fe hu mu kura ekuta mu no
wadwane ama fa hudie atimi de bia wapɛ awache utimi nka bi osatimi nka bi awon so nsen so ba na asai ni nyina yi India spiritual doctor for nkyem wo ho obi de wo ka koi no nkinsam no nyu sika emfa emawo na bibia enye kama sanso na woda wo se bi eno woda yes spiritual marriage ni nyina yi India spiritual doctor busia wo hwɛ no bo pa woda da ebone na ota so anase sai na ntwe pamu krama pamu emwata pamu ubesu de na wo hye squat de na wo sa ko school be so e kan sempi ye India spiritual doctor and American fo e de ama promise and fail obi show ba na de chia wo se mia na me kai be sanso meboa me obi kwa ka so won kai me no ni sa nkomo no me so eno bi ene kuta mwate fo ni chema na kokobi 18 mu India spiritual doctor hwe no aboa wo pa ensanom e na odi hye bi atom tintan na dunso krobo panyina wo hwe ye wo da no adunso na odi hye nkoda me so e ha adwene fo ni chema na kokobi 18 mu India spiritual doctor e ho na omwa wo wo eba bi akoda na nyini emfie nkono emfie du ba ko du mienu akoda yi so otefa so otefa wo kan sem nyina bi rentimi nante me so bi ne kuta mwate fo nti wa no kokoben 18 mu India no betna se akoda no ebrepam obekasa obetuma sa sore anante aka ho na ne je atimi abafie eduabo no biabo enso ban no de abo bia se ye bochirewa eye apepe eye bobo antonya man de kaka ho pi no nyina nipa na afeda abo bia me so baby ba ko peye India spiritual doctor ko no nan no emfamo sanse woni nsuo kasa esre eye ho nyoma de mama wo fa hodie etimi ye odia ba ko pe India spiritual doctor be kanfo de amount edam asifie anase akontosam sikasam adutuo na obi ato adu ana oni chema na kokoben 18 mu India spiritual doctor obehwe na waboa ma bibia timi akoyi de amount usikasam ayi bisi basa awmawu atesifie ba ko mienu miensa abusansa na mosa monko busam di ne kutamu de umbian India bedoma suko eno na chi na odoma be gua kwam de amamo e ma sanyo ma ekoso abusuam ni nyina no etu obetimi etwa ma fa wudie atimi aye modia India spiritual doctor na mekafo de amamo medical catch say eda ye wada efiada memneda na kwasiada eda ye wada efiada memneda na kwasiada anopa no so edikosi anwumre nonum na India spiritual doctor akwakoche na omehye tupa ye efama me numbers medical catch say yemiensa ohwe screen asia tomba ko efa to enche ne sorry free India ne komo obi a no odi India eni yade ben se medical kan sunsumu anase hunamunim ne ehawo ewoni paduam misro ko na India no betena se obeduma suko ade bia koso abrabonimu bia no obeda na di ade akireo emfie pete ho dia betwa na nando dia intasema ewabusuama wonim uma nyankasa kro wo na wo fakra nim no obeda di ade akireo na nachi na wode nyoma egu akwam ede amma fa wudie atimi aye wodia India spiritual doctor ahema kokobi 18 mu oboase enu kumase kwante ponfa na me no ekan udu 18 mu a wonsa nifa so wonsa nifa signboard so kakraka nipa sadam a wiadam fifini aro na daso no follow aro wonim titi so dan kama ya boso chance kokko na fie ho e ho na India spiritual doctor owo tisa to do 18 mu buso bia se me ko India ho akoda kra be so nsa edo akopiem e wo fie ho India no betna se one on one na se tie bia no hwe na waboa na so enigye ahye afrum ma eho asem nyina tihye no so obade ade mo kyena abusua munyina mo nkọ konkopia hena kokobi 18 mu anapa no so na nya bie ne pro ade ato ho wati na dwa kasiem oti obi bia asem na wahwe abo nipa sase dan de nyotaka woso nkutadro mo dasani hunane enkura mane wasase so da na se odasani infrastructure wasase so enko amra wote ase da bi etebre nie mo fo nchiban kokobi 18 mu India behwe na waboa mo ma bibia tima koyi edewa India baba encha na ye ko na in fact enkomo aye die etoda na se nipa e wo se di free hu a wodi emanipa wo ya hweyi jobi susu de ma no dwumienu za wo jin so a po na fe India omra ho na hwehwem fa man sa ade nipa de ma we susuaso bi ewom na susuaso bi anim na se ansa na wo mu se bebo wa na se bo mebo a pepe kwa yo nim nti ekasa obu ho a enye ono kwa ne bebo e adwuma mi we ho o ma zi ya nipa nton spare parts na nipa ne spare parts na won ena onya akonya no kwa brochiri nti okwa brochiri wo be ko no se ton shop e dia man akoda na apprentice
apprentice no not say bone master ne tie na apprentice ko bone papa mama ne wo sewi ana papa ne ton kuku na no fa ton kuku na ne ma mi ton kuku mu nyina kan sika ne bo mu onom de bre master no so betua sika no e ka kitwe bi master ne se iso tue ne nyina wi ana o tue sika ne nyina wi no de ne yakwa abrochi dem so kwa abrochi ne man ko yeyi ama no to ba no na bo na adwuma na ebumi sa ana no obi taxi driver se trotro driver no obi kokoye one o man sika se onko no onko petai nto no onto jack am say ni ma ba mienu miensa e free akwa ne shop okay let's go scan akwa say scan no ona do ko akwa esad na se na be ya okwa e friend say no nipa na beto ade ama no nipa na to obegi say scan no kwadwonye sika bia na ma on ya na eme ya amanfo e boka okrum no enye so sebi o mi akofufu anana no nua de kwadwo adwane wo di adwuma no wo ye eso fa so bia ma so ya se no enti obae obi a ne papa aton ne koko no wofo ya ton omo nyina gidie ni se adwuma no be yeyie na yeyie a boy na tima asan e de sika na ba mo makoji koko ne back some disi press okọ omo me koko adwuma ye obi sa atimi koko komo obi no agiska na arawose me mu se koko ni nyina na ye mfie du to omo ti koko no 10 years wanda ne koko na 10 years no se ko jono mo diska ne ba na komati ne kwa konyi koko ni tente mo ba fie enti oba ye no man no so ne ba no man ne papa ne madam okay adwuma ya hondi no ba se doctor we dey my bone ne fa cheme o papa me ya na me yosa na unua me ne ba se sin na master ne naka na ne yo se kwa kotua shop ne ka ne be busa wo ana ko hye adwuma na sike ba be busa wo ba ya me busa ene de ko e ba se den sam ni si ko no ya hwe ni ya engu ase e beba na se di asem ye trans ye wie bibia ye hwehwem wie se master ne ba asa na ko abrochi na nko ye yi na oba ye no hu se na kola no so fe na adwuma ne e pija no sa na tedi obefa kon bi so no asai abrantie na adwuma kan nyina kire papa no papa ne ti odi sa oso me bande se yenye den na se o ma ise de ne yenye oso me ka me se na be ya ka adwuma me ba na adwuma beti ma akoso because ye ton koko no me de me ton me de obi atimi na ka ne mo ne ma me de no woni me kasa che pa se du ye sure sa de be yi na me se ye kire be yi no wa so ma me warning me de hye kura nkenye mo ne wo fa no ene ne ma me ne de no ya akura ne ma me ne ntia ya is na hye ne ma me pa okay papa ne ware ye no one ne wo akura no anche ne ma me ne firi mu okay na ma me nso no akwakọ e mantem obi oyegu na mafo di adanse se wal ma me no betima abo ahwe omba nti o wa no so wo ye nti we ne de hye ne sa ma me ne bakan nti hwe ni mu mo ka se aja say na nipa wo ye koyo nipa ye bad you papa na senya na mbeka se ma me bi e ba ye ho wo ye aduane eton aduane ye di eton no obi awu se na adwuma na ye koso no otima asoma me akokoto ne yonko na aduane ne bi ne wa dwunso agum no la shem passe afi ne ma me ne aduane start take off nipa ye bad edu kwasi ara so enya ne se gu asoro dem yo eso ne enhira kan yankopon se sa branch na ni master e kana se no on can't as fast as okay yes because kwadwo ye ya hwe ahokye ya enu nti ye de oni ba ma bi atena oni oba bi atena kwase bu abam enu nti you do I say love me alone come back to me or any problem say cataracts glaucoma scar ikrobi na abaso anase bibi na tiguo na aposa ye apollo akwakoda na asan pa cho fabra we ya no so free mu a we ya galamsey say ye tututu champagne alovia dig and wash gato ambulance bibia ye bia na sample na say ya mpacho brane no ntnase na arekodie ntia ma sample na say na first na utimi fa nugget ene bro be 1 year ni wonye galamsey wonye washing emfa nugget da obaha inshallah otumfo nyankopon ada roma bibia betima e boko no wasa retibeti metua woka no e free eno pa nso so a edwa bia wo de odi adwuma bia wo ye biara ne o sa wo achi na untimi ma ye wo hyehye wo hwa ye
so oni achi so betima ba so eno so kwan da ho eda ye ya wada efiada memene da na kwasia nanu ya na esi January ene kwadwo 31st 31st ocha first ochina ye kuno ye wura chankwa ye wura bro sumi nkrum ne ye ono ye say kwadwo ye o mu say efri busumi nkru yi ko nyina ekomo bi obebi di bia bronya ya duro bronya na wi nanu ya na study ayo hwe covid grab I say continue 2 years masa enuntement na ho ne mansa enya ho masa o china wa bre obana wontimi nkasa no wontimi nante no ukunu adwuma enko yie oyere bibia e basa efi wo enya nika efi outin no wonu ofie ni bia be hia mo to information nya ne kwa bontia India doctors no ka chon say ye okuma se ahima kokobi 18 eda ye ya wada efiada memene da ena kwasiada nemo me telephone number is no we twa for mu bia ye 0240 55 36 82 0240 55 36 82 0240 55 36 82 kwa yo na we dey mesre say obeboa me adase o ni tuase metum wo asante mampo adofo bi brako aku do na afre no abuaba ani kofi amafo nanim say economy free mu ache no amafo da so do mesa nipa bebre no bebre ye memwa ka se me body omo bebo machine oh my fans ene ma ko mi de mu bia ase awo man ponfo mrante kokrofo nyina wa bati bia no aba ma ne se onua India doctors wo chia no oni kofi obi bia ya mu nyina be chia wo abusia ni nyina no nti sorry numbers no gusu nani nti ye be sori fa na ye sorry pe for India na oni ni nkomo bia wo ha na onim se de sitie to bo ase ne chichi mu efa che no wodi nkomo wi a wo je ne se menna so ade chi a oba de de nkwachen a oni chi mu anakokko bi 18 mu udru 18 mu si wonsani fa so aha somebody si ho ai ni pansa de ma wi adam fifini aro na da so no wonim tete so efie kama ya boso chansen kokko wura fie anate muso obi o mantem se me hwe India spiritual doctor na se me ko India spiritual doctor nchen akoda kura do akopie mu fio India benya da agija ma no betena se wo ha no shalao wankasa be kan do kure won sampa ekrobi wa krobi so etwa so India spiritual doctor ehun asem no ochina wotena se ya wada anopa no so pepepe no watena se twoma ko se nonum ebebo na akwaje na humi akra bakode nkasa gogu baabi ti bomode nya gogu pie mu hontem abusua asante na momra mo ntwentwena monko na afi bia enya kama emfama mo yakoi die na ebebo awramu wo MCR oma na afei famous ye cameraman so ye wotwi nozo 1 ye frame baka yoko obade ya doma dasene ye nemu esan behia nemu efiada hye no so repeat san ehwe na sedi nkomo so echa foforo no bia enko san se ewiase oyi ahokyere eya sebi woni sika so a wuti de se dwanti ehwo asem se na etie ti safa number no na fe yebe so fe India na ko bia obia ono edi obade ya doma enem behia dakro bibia yo we can know for a year or so for India spiritual doctor na motenken